Roka ia ko te akumete ke tui te o whapi ko koto I tuku mai I tāko tō tirina ki ana ki roto I a. E nāku e akakite e tuku kako koe e a uai ko koto manamana tā e iro nei I te are I a koto I roto I to tātou api ana I tātou leo I roto I tumana leo. Tō reo me te kumātai te o whapi. Meu e uama e mei e mua poi. Ia tuku ato ke koto no me te humantai I rito nei I te o wapi o te mea mua tā mātou I akara e mātou koi oki o te o wapi I ano I te mutire nei e kāre e reo I tūkatau I a rātou te tutua I te api I te reo o tātou o te mea mua te rāna e kite nei te o wapi e te aere rai rātou ke aruna o te tutua I o tātou reo I nā rā te uki mai nei rai te reo pupa I te maata ama o te teina I roto I tā rātou ātuna I roto I punanga reo. Nō reo te rātou tai main issue I roto I tā tātou tukai. Kia kuriwiri manako rā mātou o te ia tā te o whapi ani especially te o whapi o tūkatau te reo tā rātou te āriki rātou ke rauka rātou e tauturu I tō rātou o kai o whapi kāre o tūkatau te reo. I runga tika e te tuanga o te kaka I te tua o te okata. Nō ia me te kumata I te whapi I tūkatau te reo, I orongo me koto, e karanga me koto, wa orongo koto I tā koto tauturu I te whapi I te tūkatau I te tāko. Te rua o manako, mata kita I a tāko ka inangaru, I a kāre mai te koto, koi o ki kāre e rapa mita ki ana te au support. Ka koe I te o I te tauturu, I ka tātou ko tātou whapi, orunga I te turunga kia mārama rātou, I te requirement with the curriculum of early childhood o Nutire nei, and the curriculum of the early childhood o Te Puri Island. E inora nei te o whapi, kia mārama rātou e ka akapea te connect ama I te ngā curriculum I roto I tā rātou. I te mea o kia, funding e rauko mai nei te tauturu I te o punanga reo ngā te Ministry of Education o Nutire. Are nā te rauko. Nā reo me arawai rā te Ministry of Education I te akarakara I tātako api they are expecting to see the criteria that are given in accordance to the fund. So, inora nei rā te te o api kia mārumara marātou e ka akapea rātou connect ama kia tūkatau the tātou Cook Islands early childhood curriculum with the New Zealand curriculum that is out. So, mana koe ia ko te tai mana o mātere, tā te o wapi I mana koe te te tai challenge I roto I tā rātou api I te tātou ia.